Koje jamio, jamio. 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 Ko sam ja da kradem tuđu muku i sne? Rekli su ko sam ja da kradem, ljubili me. Nakrali smo naš 4 brata i bratki dijelili mir. Oni su krali malo više, a ja sam drugi. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, nenaspavan. Probudilo me 10 vječnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo pasa. Nije mi bilo pasa. Nije mi bilo pasa. Magija, čiribu, čirila, nestala je loma, preko papira, ispaljenog metka. Magija, čiribu, čirila, nestala je loma, preko papira, bez ispaljenog metka, nepoznatog strijelca, bio je skejta. Dobra večer! Dragi prijatelji, opet smo zajedno u Kinu foru. Duško i Barbara su otkazali u zadnji čas pa su mene zavolili. Žabić me zavolio.
Smijem Jesse, zaboravio sam se. Kao što svi znate, Zavičajni klub hercegovačkih studenata je reaktivirao svoju dramsku sekciju i večeras će samo za vas premijerno izvesti svoje prvo djelo, komediju Dobrotvor iz nehaja. Gdje se kada? Članovi dramske sekcije na čelu s Antom Borasom sami su napisali tekst, sami ga uvježbali i to samo s jednim ciljem da se svi večeras dobro zabavimo. Nadamo se da ćete znati prepoznati životnu poruku koju nosi ova predstava i u svojim životima je usvojiti. A kako svi najveći umjetnici imaju svoje predizvođače, kao što su recimo Backstreet Boys imali Bojana Jambrošića, tako će večeras tako će i naši glumci imati predizvođače, a to su Dunjaci, naši članovi udruge Dunjaka Zagreb, koji će izvesti djelo Petra Miloša, tvorca legendarnog Rodjaka Čipe, a izvršće igrokaz koji nosi naslov Astanko. Radnja prvog čina odvija se u kući djeda Stanka. Nevjesta Luca i sin Mate došli su iz Njemačke za gospodinu i sa sobom donijeli tek rođeno žensko dijete koje će krstiti u unjavoj glavici. Uglavnom, na tom veselom obiteljskom skupu zaplet nastaje kada je novorođenčetu trebalo dati ime. Jer nepisani seoski običaj kaže da prvo muško unuče nasljeđuje djedovo, a prva unuka bakino ime s muške loze. No nevjesti se to ne sviđa, te traži neko moderno ime za novorođenu kćer, a da ne bude babino. Manda. Pa eto, toliko od mene za sada i prepuštam vas Dunjacima, uživajte. Dobije ime po babi. Ovo je moja Manda.
se njima sviđa. Niko ništa ne pita babu i dida. Ajde, koliko brte, oni imaju lipši imena. Pa Gertrude, pa Ilse, pa Samanta, pa Ingeborg. Sa mnom čisti jedna Ingeborg. Pa Margaret. Ajde, kod nas samo Pera, Kata, Mara, Joka. Ajde, brate, luto, nemoj tako. Šta me briga? Ima uzita, svačega. Ma je li ženi? Ma ono Japanki. Od onoga pjevača Johna Lennona. Njoj ime Joko. Čuj, Joko, kako znaju da je Joko žensko, jel? Pa kažu po prezimenu. Jer mu je prezime ono. Joko ono da prostira. Kako ono? Mate, bolam, pa ne mora ono značiti isto kod nas koji kod Japanaca. Mora biti baš da kod njih znači nešto lipo, zlato, sliča. Ajde, brte, nevista ne znam, eto vi kako god hoćete. A ne bi ja maloj davala ime ni Joko ni onu, pored veliki naši lik imena. More bi da bi nadila Joka, ali Joko. Odmah se sitim nesretnog Joke Zelena. Kako je napravio dite, ma ni to će da je oženi ni da je privede. A moj mate, no sad ova Marija, šta je to išljalo? Ma dici izdivaju od toja moderna imena. Eno Perota, nadio malo Gertruda, pa je dica zovu Ruda. A mate i Domagoj, eno te za njih viču Dobugojna. A Mičukinu Gertrudu, a nju nazvalo Grda. Ja, kako dica neće ni biti Federi kad im izdivaju taka imena Lejo, Tejo. Neće ti biti ona Jozo, Mate, Pero, Ivan, Tito i Feder. Moj znako nije Pede. A ja, tako, ja. A moj mate što nas ovi televu otkad si ga uveo, evo ima 3 mjeseca, ja i moj Stanko živimo u straju Božijem. Ajde, majko, nemoj bona tako. Ja telefonski priča platio 3000 maraka. Ja sam mislio da biti drago kad zvoni. A vi? A i sad ti draga, sine, a i meni je bilo drago. Ali uvijek kad ovaj telefon zaduvani, mene nekako straje. Uvijek ja mislim da je kakva mrtva glava. A Bože moj je i bilo lipo, no prije dok nije bilo telefona. Pa odete u svim, za 3 mjeseca dođe pismo da ste živi. A ne sad ovo, džavati telefon odbio. Moj mate, ja računam, ne treba me ni zvat ako nije mrtva glava. Ma čača, evo što nas ti ne nazvaš kad već ona ne zna. Sine, pa ti znaš da smo mi nepismeni. No, ali jesam ti ja zapisao broj svog telefona. Pa jesi, brate, bar po izgledu mogao prisutno dugma tamo. Moj mate, pritiskali smo mi dok nismo izgubili ni broj što si ga ti zapisu. Onda nevista uzela, ona će zapisivat. Moj mate, to ne liči onim brojevima. Ja im te ne znam ime, ali znam svaki pripoznat u glavu. Ajde, vi ste stvarno nepismeni. Nu, nema upati 9 brojeva. Majko, čača, Ja, eno vas zovu Kata i Čipa u litnju kujinu. ajmo Stanko. Ajde. Ja, ne vi znajte ona. Šta je mate? Ma, slušaj, pa ja bi ona malo dao ime Mata. Ubabi. Pa njima će biti drago, meni, brate, sve jedno. No, tebi bi bilo svejedno kako ti se čer zove. Manda, da joj se čita svit ruga. Šta će svit reći? Šta bi moja Ingeborg kazala? Neće Manda ikvit. Baš me briga, ja ovaj samo da stvorim mir u kući. Brate, da uhladim i tebi imate. Je, ti bi samo svoje materi ugađao uvijek. Da slušaj, evo sad me zvala
Ivaniću. Pa šta kaže ona pametnica? Kaže ona da mogu, da možeš i sebi, i tebi, i meni, i materi. Ma kako? Slušaj, u njih se rodila isto mala cura i sad baba zavrla da se po njenom zove Manda. Njima bilo žao diteta. I oni ti izumiru. Ima ti u Njemačkoj ime Amanda, davno. A lipo ime. No baš to ste te žalili. Pa vidi ti izglede. Pa jebote Manda i Amanda, skroz isto. Pa samo staroj kažemo da se Manda na Njemačkoj kaže Amanda. Nevista dođi da ti... A reko, ostali bi mate i nevista sami u kući, ne bi se rada zabavljala. Pripovida mi sada Kata. Kaže, rodila joj se učeri unuka. Ja. I trebalo maloj nadit Manda, počačinoj materi. Jadno dite. Pa eto, oni ne ti došli takvu. Nego kažu, eto, ima gori u toj Njemačkoj, eto, nevista, ti to bolje znadeš, ti si gori. Ima to neko ime Amanda. Ima. Oni reču da je to naša Amanda samo po njihovom. Pa ja nakon nekako je kontala, šta računaš da mi svojoj maloj, Tako da nađi. Majko, kako si se Luisa. Pa eto, reko ti pitaću nevistu ako htila. Evo ja sve nekako kontam, ugodila bi tebi da ti moja neće. Pa to negišta. Pa no majki me Amande. Čača, vidiš ti to? Nema ti velike razlike naših njemačkih imena. Šta kažeš? Pa da nema velike razlike naših njemačkih imena. Samo je dovoljno, volom da ispred našeg imena dodaš slovo A i eto ti Čača. Pravo švabsko ime. Je, sine, u nas toga slova A, eto, stvarno ne manjka. Uvijek je se, brate, vikalo Amande di si do sad? Amande do Trojance? Amande, gdje vam te odlučiti? A Bože moj, tog Švabe, nu šta to izmislili? A nu moj mate, oni tako stave slovo A ispred naših imena i to budu njihova kulturna imena. Eto sad znamo kako ćemo nadit malom ako Bog da kad se rodi. Kako? Ostanko! Samo ne mešaj! odvija se u Matinoj kući. On i njegova Luca su njemački umirovljenici koji očekuju dolazak djece za gospojinu. Amanda radi u Njemačkoj, a Astanko studira u Zagrebu. Mate sjedi za računalom i pokušava dobiti djecu i s njima razgovarati. Nervozan je jer mu ne uspijeva uspostaviti kontakt.
Evo vidiš kako hoću. Prvo pritisnu tvoj. Tvoj. ADSL. Onda piše pritisni zovi. Zovem. Ne, moram bona tako do ujtra. Jesam li ja sve tako radio, ali vidiš da neće. Pa di si ti ovo nabavio? Kod Garčine? Odi ćeš kod Garčine, djava te s njim javio, pa on ti je lopov nad lopovim. I tako bude vazda kad mene ne slušaš, vazda. A Isusa ti draga luta uvijek ja kriv. A uvijek ti kažeš, kad god ja nešto dobro napravim, to je zato jer ti mene slušao. Kad god nešto loše, to je zato jer me nisi slušao. Isusa ti draga, i sam li ja ovo svoj porodicu napravio, da tebe nisam pitao. Postala sam tajnica sada.
Ti se ovaj zvučnik upalio. Ja tebe čujem, ti mene ne. Sad Beđa vodnio komu ja to nisam kada. Ja govorim mate, a ne da mate sebi reći, vas da on najpametniji. Mama i meni se isto to dogodilo. Ja zovem ćaću u Njemačku, a ja njega čujem, on mene ništa ne čuje. Ja u stanu mit majne projninem zovem, one se čude, govore, ko ti je to? Ja rekao ćaća. A 100 puta mu rekla da prvo mora oni Zvučnik se zvučnik je malo. I to sam mu kazala, a ne da mate reći, ono pravo. Dobro ti te upravo. Ajde, tata, sjedi. Mama, zašto nas ti nisi nazvala kad znadeš mi te svi? Dico moja, ko će džabu javit piša iz ruku. Uzme, pa nabada. Ja govorim, mate bolan, pa tribaš mišan potrepit na pravo misto. Jok, on vas da na pamet žvrca, ne meš ti njemu reći ništa. Tata, ajde sjedi da ti ja pokažem. Ćaća! Dobro. Sjedi, ajde. A tu ti sve piše, ne kužim kako nisi znao. Vidiš. Imaš ADSL, opcije, uneseš broj. Čekaj ja tako. Uvatio mi te na miša pa mi šaraš ovoga. Aj, ja ne mogu tako uplatiti. Ma kaj ti je tata? Ti kao da taj mi živ. Ma kaj će mi biti, pa živ, ja šta je. Nemojte vi mene u ovoj kući slušaju to dali. Ja znam s tvojim Vojkom i Skype-om, hoćeš da ti ja pokažem. Ajde, ne budeš, ti lećeš i ti kaži kući. Čekaj, dok A ti se ne približavaj. ja ti počeli svoje, šta ti me se E, ko će me lići? Čekaj, ja ti pravim, jedni da vidim. Pravi je ti. Ti, mobitel će. Ajde, piši. Ovaj broj. 053 Ja? 326 Podrije malo, čekaj. 326. Ja? Sad 031. E sada vidiš ovo calu, na engleskom cool. Cola. Kola, ba što ti znaš engleski? napolio te. Ja, sad, samo enter, vidiš što da. Ajde. Manu! Pere! Oooo! Pa vidi moj rodijak! Pere! A Pere rodijak, vidiš li ti? O, rodjače mate! O, baš sam ja tebe tio sada nazvati, jes. Pa jesu! Jes, kaže meni moja Anđa da se čuje s tvojom Amandom priko nekog Facebooka, jes. A rodijače moj, vidiš li ti mene? Vidi, rodijače, evo baš se sada češeš po nosu, jes. Moj Isusa mi draga vidi. A rodijače, moram sada ići, pa drugi put mi se javi gori pored moje stari haus, gori pored vrtlića, pa vi to da vidi kako je to sada, je. Oću. Dođe Pera, sad ću opet napraviti ćemo mi tebe. Ajde. Ajde, Dico, ovo mora savladati. Ajde, savladajte tu. Tata, kako sam ti govorio? Ćaća. Dobro, ćaća. Tu imaš te opcije, uneseš broj, klikneš kod, zove. Hajde, malo nastavom kopije šaraš ti išo. Pa jesam ti rekao da tako ne mogu patit. Pa tata, kaj ti je? Ti stvarno kao da taj mi živ. Ne znam. A živi ja šta je, ajde 50 na tvoje kuće. Možete mene vamo zajebavati. Petla! Gospe moja, kako je ovo vrijeme došlo. Zoveš rodijake u Australiju, gledaš u njizi, oni u tebe pričate. A moj Bože da se dignu oni naši stari što su pomrli prije 34 godina pa da ovo vide. Bi se začudili, gospe moja. Ne laprdaj, Luce. Više bi se mi začudili kad bi oni ustali. Zavrasno! Eno jedan ruku od mene slita. Isus Krist. Pa šta? Puno njih
ne vjeruje. Pa sve ove izume, sve ovo namistilo priko mojih leđa. O, zato me i bole ovako. O, jebem ti ja sviti njihov napredak. Koji jamio. Iako su svi glumci amateri, većini je ovo u biti prvi upad u glumačke vode, budite uvjereni, pored svih fakultetskih obaveza pripremali su se marljivo i srčano i nećete požaliti što ste došli da pače. Svakako budite pozorni da vam ne promakne nit, radnja je dosta povezana i smislena, bez forsiranog humora, ali neizostavnih psovki, zbog kojih se unaprijed ispričavamo. Što je tipično za svaku dramu, sukobi su neminovni. Ovdje nisu toliko izraženi između likova koliko unutar pojedinih karaktera. Unutarnja borba između dobra i zla, poštenog puta i prečaca. Nećemo duljiti s uvodom, prepustit ćemo glumcima da vas uvedu u sadržaj sve do zapleta i kulminacije pa do konačnog raspleta i happy enda. Svojstvenog svakoj pravoj komediji. Uživajte. Referenduma o hrvatsko-slovenskom arbitražnom sporazumu neće biti. Građanska inicijativa mora i uspjela je za 15 dana prikupiti oko 200.000 potpisa, odnosno peticija optužuju vladu i sabor da su donijeli zakon o referendumu čije kriterije nemoguće zadovoljiti. Tvrde da je rok od 15 dana prekratak da bi se, s obzirom na broj građana, prikupilo dovoljno potpisa za referendum. Najavili su tužbu Ustavnom sudu.
Ko će odgovarati za to ako Hrvatska izgubi dio sine moj, gospodo moj, došao mi iz Zagreba. Nisam čula da autobus staje prišli. Ma šudera tamo, šta si ti razgogodakao? Ne mogu ovdje ni vijesti da smirno pogledam. A te, prodajte sve, šta sam dočeka, a gori od 41. A Boga ja ne reći. A Stipana ne griši, ćelata lipi njodnje. Sina je došao iz Zagreba. A šta je to? Šta je to tamo kome se to šulja iza leđa? Kako je to ponašanje? Pa mene u ovoj kući niko ne benda 5%. Samo tako dođi. Ne javi se. Poknete sad preko ovdje. Pa jutros došla čača u 5 ujutru, mater je bila budna, ti si biće spavao dokasno, šta je? Ja da sam spavao dokasno. Ja sam docadan u polju. Ko je dao po košima? Krmeni. Ko je rasad dobašao? Pa ti spava do podne. Možda saznao ja da ti tako u Zagrebu linčariš, neš Ferniga više viktat, jasno. Šta se ti tu keceriš? Izvukla se s kreveta, potekla njemu otvrdi. A mene, ko te jebe Stipane? Pa pusti Stipane, ti samo znaš kudi. Nego ne znaš da ne se pera našu člani, oni ZH, SKH, kako vas ime? SKH? Ja sam ovaj komunista odlažem. Ajde tu. Hercegvački klub, zavičani student. Bilo je to ponovljeno po televizija. Ma organiziraju oni neke humanitarne akcije, tribine. Velo nemate koji nije ljudi lošo, jel? Ma ti nađeš onoga voditelja, Bože ti sačuva. Jer naše smo tamo i on, Boga mi ne postavim. Evo, šta se tu sa slike? Ajde, već isti. Ajde si nama si, daj. Ajde, čača, TV kalendar, nisam odavno ga pogoda, nema, ako neću u ja to svaki dan pogledam. Dete, da ti novac upre. Probaj, nemoj crveno. A, kako nemoj ja crveno. Poslije pobjede u ratu, Komunistička partija Jugoslavije pod vodstvom Josipa Broza Tita čvrsto je držala sve poluge vlasti oslanjajući se na milijunsku vojsku i jake policijske službe. Sam Tito imao je velik ugled u narodu zbog uspješnog vođenja partizanskog rata, a u svijetu su ga smatrali legendarnim junakom protiv hitlerovske koalicije. Ja, da ne, Titu, pa upali da viš gledam nekim djelim partizanima, kad sam baci na televiziju... A nemoj, Stipan, ne palite, sad će pola Šeherzada. A da, će ti ja i Šeherzada i Šeherzada. Pa sve je repriza. Nije repriza materija, nećeš to gledati. Da, ću ti ja, sve same kurve pogled, on ne znaš ko je super. Ma svi znadu da se ona voli s onim numerom... Onurom! Viš mi nisto? Ma neki dan ja gledam epizodu, uputili se, pa čas se ljubu, čas se vole, čas se svađaju. Pa nu mene budale, ja to i ne gledam. Mi stave na ručak, te neke turske tamo serije u ovoj kršćanskoj kući, neće dok se naživi. Ajde, me čist. Ajde si. Ja ne znam je li ovo normalno. Ovako se ponašat prema svojoj ženi. Pa da sam ja stvar, kućanski predmet. Ma nisam vam ja protiv patriarhata. I u Bibliji piše, žene slušajte svoje muževe, muževi ljubite svoje žene. Ali ako to se zove ljubav, onda stvarno. A znate šta, da me krivo ne shvatite. Nisam vam ja jedna da mi prkati baba. Ma ne daj Bože, nego vrte. Ona šta je s tobom? Pa gdje si se okrenula tamo, jesi ti normalno? Da si se najla bunike pa počela bucati. Pa daj, bola misliš ti veće te trenire, ne budem veći ovdje oladi sa ovaj juhu. A evo, sačuj. Bore ti sačuvaj, svaki dan me nakon. Mogu smiran da nema politik. Ajde, vidite ga. Nego, gdje si nam ostala na diku? Evo. Zar nisu u školi, podne je sada, ne bi trebalo... O, ma ja vrte, pa sam okej, nema škole, pomozdan ući. Vrte, nikakva posla od njih ti nema škole. Kako misliš nema škole, nema nas? Moje sine, da ti ne znaš. Pa neki dan, bio požar, sve ti je uhvatilo do temena. Dobro, sad baš, nije skroz do temena. Olaže, nije. Ajde, meni da ti to vidiš. Ma ministar poludja ne zna jedna šta će. Ma kažu, neki opušak. Pa ja znam, to uvato instalacije, sve u Driptičkoj. Ali, dica, ti drago. Nema škole ni zadača. A
A naša, a da se mene pita, te cigare, tu ja zabranja da se uopće proizvode. Iznutra na te ciga, to sve ovdje se nema. Ja to je škola izbori. Sliča nije neko strada. Hvala ti. Bore ti sačuva. A djeca, tu da mi skaču vojda ko kući, nema ni zadaka, nema škole, vesele se, raduju se. Pa nije njima do škole. Mara nek ti nije poslala bar. Ona ima više živaca s njima. Nego, šta sam se ja razvezao? Hajmo se prekrstiti u molbu, može ti sačuvaj poručiti. Dok se ne lavi. Ajmo misli vam, oca i sve dva sve. Oče naš koji jeste na 200 sljedeći njegov da tako na zemlji. Pravo Mara milosti po nebu svoje zdravljene pokojne. Na oci si ljudi osvije po mene. Bogu je stvorio od nas. Eto jok nisi, mi ručajemo ti baneš, ko da te pratak pravi. Pa, ne bi dolazi da nije važno. Ajde pričaj kako. Ajde. Samo viče, ne dajte se vi omesti. Ma nego bolom razumiš ti meni, ja? U svezi onog posla što sam ti spominju. Ja. Ovi lik je rekao, sve more biti sređeno. Samo mu treba naša potvrda da mi pribacimo pare i odmah će početi s radovi. Super, mogu ti reći. Nego, a to je ni Ante, jel? Ma je, pa koga da ne znaš, ali Ante? Ante, Ivana Cankina, jel? Ma idi ovog bolon, od pokojnog Ilije Jozina. Kako misliš pokojnog Ilije Jozina? Kaj je onda Ilije Jozina? Ajde brte Stipane, a jest vala, slagaću, ali ima sigurno godna dana. A Bože ti sad, pa jeste vi to čuli? Umro Ilije Jozina. Aj su, kad ste Bože, nismo plakli, moje Stipane. Čudi se neki dan, prolazi Ilinica, neće ti ga potrebi. Sigurno je tako. Ajde ti ono. A Bože ti što. Nego da se mi vratimo na njih posla. Šta kažeš? Studija, tamo. A bolom od prošlog biznisa. Jesi. I to smo misli tamo pošlo, mišće, jel? Razumiš li ti meni? To ti je isprva bilo državno, a onda privatizirano. Pa ti nabili te dugove, nisu plaćali struju, ma šta ja znam. Ali ovi lik nam je rekao sve sređeno. Oprošćen dug, lokacijska, niža cijena, sve crno na bilo. Super, to isto dobro spomenuo. Ako je mene za njeg, imamo veze uopće. Dobro, sve to meni jasno, ali kako je opet on korist od toga svima? Opa, razumiješ ti meni. Evo na primjer, kad sad otvorimo tu kockaru, kafić, kladionu, pa tu će se pare umnažati. To će biti biznis. A dogovor je da dilimo kako suvlasništvo, tako i dobit. U 3 jednaka dijela. Ja, ti ju. To će se pare kod... Nego, samo malo. Spominjali smo da je to oko škola na mišću. Nemoj, molim te. Jel' neki dan škola je otvorila? Slučajno, nemoj, gledaj noć. Imate vi slučajno neke veze s otim što je škola otvorila? Nemoj mene u to mišću, molim. Oslobodaj vrte Boga šta se mi pada na pamet. Ajde Stipane, ko da me ti ne znaš. Pa jedan ako volimo malo zamutit posao. Ali brate, to je samo da nam bude bolje. A granice se znaju. Ali to ne tiče te škole. Pa je bila elementarna nepogoda. Kažu grom pogodni. Ko je rekao grom? Opušak, ajde brate Stipane, šta me briga? Pa to nikoga ne zanima. Šta se ti sad uvatio briga za to? Pa dobro, nema problema. Mi to sve sredimo, ti samo ne možeš račun. Ima još nešto? Niti je WC. Ajde, uvatilo me ima 10 dana. Zatvorilo. Vidi Zagrebčanca. A što si narastao, jeste brte Jugem? A ne. Pa šta ti znaš? Ma kad si nam ti stigali iz Beloga grada, a? Jutro, evo tamo. Ma, koja ti godina, a? Prva kraj. Ma znam kakva neću znat, a ti si generacija s mojom lucom, a? Ma je, baš mi je rekla i ona ovih dana ima promociju. Ma, a jedno ti s njome nešto mutiš, a? Tamo je WC, druga vrata, desno. Prijatno, hoću reći da vam ne prisim
otac je trebao iz jedne marokanske ekipe da ode u Belgijsku. Oni mu nisu dozvolili, ekipa Rađa Casablanca je onda prekinuo fudbalsku karijeru i postao tramvajđija. Ma vele ti ga iščaka, ti mater. Kome li ga šalješ? Di će Peri Stipanovom? Aj daj, čača, kanju se više. Šta tebe briga kome ja sam šaljem? Stvarno. Ma jeli! A šta mene ne bi bilo briga, a? Ko ti plaća te račune? Tako da zovu? Ti bonovi. A brate, svako malo istroši za jedan. Nem da ja radim kod država. Ali neka. Ako je njemu neka, iz dobre je on kuće. A još sad kad se ja i njegov čača oparimo. Biće to divota. Ma bona, davat ću ti bonove pare, troši koliko hoš. A ne zanimaju me uopće. I poslovi, pare, ni ništa. Ni Pernu to ne zanima. Ne trebam to da bila sretna. Ma vidi, Borati, tebe to ne zanima. Daj mi vamo taj mobitel, ajde, daj. Pusti me više na miru. Brate, u ovoj kući nikad mira nema. Ajde. Ma okanta se vi svi mene ne mogu jedan puta na miru polna dobe kuta biti. Vas da ne bude teplike. Vas da! Daj! Ma daj ga ti vamo, zašto ti služiš u moj kući? Alo? Antuka, pa ti si jarane. A evo malo gledano utakmicu Premier Liga, derbi kolo. Ipswich Wolverhampton. Odlična bolovna utakmica. 74. minuta napadaju, a nema gola, nema. U svezano posla. A jesi brz materijal? Imam ja evo i papir i olovku, evo. Žiro račun, oću. Ma reci ti, zapisat ću ja. Ajde, koji? 2, 3, 7, ja. Aha. No, dobro, Ajde, prijatelju moj, živio. A zdravlje tako, ma ne pitaj, neki problemi sa želucom. Ma ja bolo, šta će meni ti stari jarac, Ajde, ništa, čujemo se mi, ajde, hvala, živio. Nema šanse! Ne dolazi ovdje! Tu ćeš ti kemiju s onom ženturačkom provoditi po kući. Gledaj ako ti se gleda. Šta ti je? Želdac. Opet me uvatilo. Ne daj Bože da pribatiš! Otiće ti glava! Ajko! Oj! Sretnjanac, Peron, došla juče iz Zagreba. Iđi, dovde si mi. A nu neke vijesti ko pođavci. A opet bolje to nego ni glupi nogomet. A di mi je sad oni šal, će da ga čača opet pronosa. Gdje šal? Svi nešto tražite ovdje. O Bože. Ovo ona reportaža za donacije za one školu našu šta je izgorilo, znaš? Dragi gledatelji, evo upravo se nalazimo ispred škole koja je iz dosadno utvrđenih razloga u potpunosti izgorjela u požaru prije 5 dana. Tu se sa nama nalazi i županijski ministar obrazovanja te će nam nešto reći o akciji javnog prikupljanja novčanih sredstava koji će se uložiti u obnovu ove škole.
Pa ministre, dobar vam dan. Dobar dan. Što nam možete reći o entitetskim i državnim transferima i kakva su vaša predviđanja u svezi javnih donacija? Pa dobro, evo kao što vidite, mi marljivo radimo kako bi se naša djeca što prije vratila u svoje klupe. Naime, ova blokada državnih institucija nas je primorala da pokrenemo ovo javno prikupljanje donacija i stoga ja ovim putem pozivam sve građane da uplate koliko mogu, barem neki simboličan iznos koji bi nam i puno značio u ovim teškim vremenima. Hvala vam lijepa, ministre. Broj žiro računa nalazi se na dnu vaših ekrana. A znaš šta? Reći ja mom Juri ne uplati što god. Ma reda je. Neće mu kruna s glave pas tako dalje koji feni. Ajde ti meni daj papir da ja to zapišem. Evo ovdje već piše neki žiro račun. Hoću da je čača zapisao. Ajde jer ti ovo provjeri, znaš njega i njegove čorave oči. Jeba i mene raspozna. Ti mi je naprijed, ti mi je nazad. Nikad. Zna sam, Jure i njegove čorave oči. Ajde jer ti to baci, ja ću pisati. Ne valja da pisati. 2, 3, 5, 8, 1. Evo, sad bit će ono koje u ovoj kući. Isu krste tvoju muku. Opet lažna uzbuna. Šta je ovo? Ma nogomet, evo. Ma di ti je nogomet? Ma evo. Šta sam ti ja rekao? Udavit ću te kad se vratim. Sad moram obaviti ovaj posao. Kokošinta. Jure! Pa moj Jure, ti pobiže, Jure! Za Boga miloga! Ma znaš šta, sve mi je ovo nešto čudno. Dio li tvoj mantićaća, nakon uteče sa njim papirčem, nije mi jasno. Ma nisam mu ni uspjela kada da je prošlo prepisa broj, zbog njegovih drljavi očiju. I da sam ja ovako dobra, to se ispravo. Ali znaš šta nek iđe, ja uzviše neću mi gojem, to sad ište si. Pa dobro stije, odot ja. Pa evo, nisam ni rekao neću ovdje, sviđe se. Uvijek ja osta sama. Kući, čisti pega, rad, uvijek nešto. Ma radom zatvori! Cijelo nešto na kućaj to! A šta ja znam, nisam ti ja tamo puno s njima da sastančim, možeš misliti. Evo ima onaj popust za Hercegovačke, pa tamo kava, koliko popusta dođu. Valjeni su si Marija, i kako ste i zbogom. No, Stipane, evo, ja se neću ne zadržavati. Samo sam ti donio broj, evo, malo pre se čuo sam. Super, brzo si mogu ti preći, a mogu ti kazati. Stvarno svaka čast. Ja to uplatim odmah post, evo. Kaže, samo se čeka na nas. Super. Mi uplatimo, sutra se počima s radom. Super, stvarno. Pa nego, ma jesi gledao na utakmicu ti? Gledam to. Pa ne bi to propustio, nema ti para. Pa koliki je rezultat na kraju? 1-0 dobimo Lehamton u Sučevoj nadoknadi. Da vidiš gola, brate. Ise, ma ja uvijek propusnika je najzanimljiviji. A gledao si? Pa, ko je zabio? Ma pomoć mi reći, ma ni James Brom. Nemoj mi reći, ma od starog Broma. To. Isuse, koja je to bila igračina. Sjeđa, 74. kada je on igrao Njemačku. Ba na trojicu prikolica, samo taj rad. On je to vi današnji. Koji ja? Trči. Pa se uvati za ruku, za nogu, za tom.
A kad smo po stomaka, kako tvoj želac, a? Ne spomeni mi ga. Ajde, rekla mi žena da je negdje čula, ma da ima neki dobar lik. Slušaj, ja ću reći. Ti je bolje otići u Ljubuški u Sadikovića. On ti ima oni trava, to je Stigaran Pomić, ja? Trava pomaga. Stipane, ti Boga mi nismo. Pa, evo jesi jučer još govorio da i cigare trebao zabrat pušiti. A meni bi travu. Ma ne. Ne pušim. Kako ti? Pola čajevi se od toga prave, ja se ikri mani. A uostalo, a kako si uopće čuje da se nema priča da treba zabraniti cigare? Jel novi, a? Ajde, bolom, a bio iza vrata. Nego te nisam htio prekidat. Bore, ti sačuvaj na šta je čovjek spava. Uostalo ne vodi mrtvo. Pa da i ne smiješ ni vlasti, to je kući pričaš šta god hoće. Ajde, dobro sad. Nikad ne znam kad neko stoji iza vrata i kad more svaki čas pokusa. Ajde. Evo ga na. Oooo, džezba. Marija. Gdje si, bosanac? Pa nemoj da ti me stari u duše. Čak su počeli da travi priču. Travi? Ma ja travi. Pa zajebam, trebala ti bi ja to, nema to u nas. Nego Poljak, ti šta ne pričaš? Šta ima u Zagrebu? Kako oceneš higijenu u gradu? Pa dobro je u gradu, ima žena, ima svega. Pusti mi to, nađa si šta ovako konkretno. Ovaj, uđeš, travaj, 2 puta se već zaljubiš. Ti, kako vidiš, 4 puta se zaljubiš. Aj, evo. Ovaj, klabi sam ti gore. Odi na tuđi dve. A, ima. A ti o čemu, da? U što je o čemu? Pa znaš me, pa ne bi ja nešto polovno tražio. Mala je bombona. Ali, kad se razveže priča, to je dosadna, predosadna. Ispriča sve. Adama do Eve, od Vardara pa do Triglava. Nego nabavlja mi robu pa mi služi svrsi. Kako robu ovo se na maturi pošli vas? Ovo je zadnji krik mode, šta ti je, te ti znaš. Propušten poziv, šta je ovo? A mislim je zahtev ovo vidiš ti. Halo? Ćao ljubavi. Evo tu sam Pera mi došao iz Zagreba, pa me došao obić malo. Samo prođi za moje kuće, tu on živi odmah, pa najveća kuća je selo. Prođeš tu pravo u stepence, uz te stepence i samo idi gore pravo. I... Nećemo reći ništa, ne. Nemoj se ništa bojati, ima neki čuko, malo će zalajati, na tebe i to i to. Pusti, ja. Ajde, volim i ja tebe. Ćao. Ma pusiću nas. Dobro, ajbala, prekinit ću sad. Neću prekinit tu priču crvenu, to samo tako kažem. Ajde, čao. Šta to? Ajde, bada, eto je vama, vele. Nemare, bez mene ni sekunde. Nerazdvojni smo ko Ing i Yang, ko... Trinidad i Tobago. Ajde. Eto je si. Ej, Boras! Ćao! Ona Pera mi došla iz Zagreba, pa ga ti si taj Pera koji mu je pričao. Vidjela sam tebe na Facebooku još jednom. Te bila neka Hercegovačka, katastrofa izgledaš mu toj slici. Ali čuo sam da te Hercegovačke budu čudo, morat ćemo ja i moj Beverly doći jednom. Reći ti on ništa, on se zavije podetkice, znaš, te stvari. Ja bi nešto novo, ja bi odala po svijetu, nešto malo Zagreb.
Je, Krešo, baš se niđe veze. Ja u domu živim, uvijek morate u mene doći spavat, provoditi se, šta ima veze? Ne moram spavati nikako, samo ćemo ban. Sigurno ste zapamtili kad sam rekao da je podnosim samo zato što mi nabavlja robu. Nemojte tražiti niko objašnjenja.
jeste dobro. Baš dobro da ste svi tu na okupu na ovaj važni dan za našu malu općinu. Stvarno, ima ljudi još koji imaju para, ali moja Milice 100.000 maraka, pa nisu to male pare, 100.000 maraka. Svaka vam čast. Evo jedna zahvalnica, Ja znam da vi niste tražili nikakvu zahvalu, reklamu, vidite to da se to ne zna, vidite to osrca dali, jer tako je. Moramo svoj protokol poštivati. Tako, ne mogu se danas puno zadržavati, ali neće ostati na ovom. Čeka nas puno posla, obnova škole, vina i svega. Jure, evo ga, Milica mi je rekla, veliki su problemi u pitanju, tu je lik. Ja sam isto doktor, do duše veterine, ali moja Darinki je puno pomogla. Sam malo, zar vaša žena nije ruža? Jesi žena ruža, ali Darinka je ljubica pogodila. Jurka 2 put dnevno daje, za 3 dana novi ti je čovjek. Znači 2 put dnevno Jur da dam? Tako je. Ja znam da vi ništa niste pili nikakvu reklamu, zahvalu, da vam to ne treba, ali to općina je općina, protokol, razumiješ ti mene. I sada, kako ste vi uplatili tolike pare, imate li u građevinsku firmu, ništa se ne radi, kako je, šta će. Najbolje da taj posao vi odradite. Obnova škole, obnova kina. Je. Ono para što ostane, lako ćemo, to ćemo, vidit ćemo se dogovoriti. Jure, tako, Juri kaže... Nemojmo da izliče u javnosti. Tako, dobro. Mora ići obnova škole, nas čeka, Stipane, čuvajmo se. A moja ministre, kućete prije, neka vas, i zasniče i počastila. Pa, častit ćete na drugi put, evo častili su Stipan i Jure, od vas je to. Tako, doviđenja i čućemo se. Milice, upamti Juri svaki dan 2 put daj. Joj, moj Stipane, ta napriško sarmu zamotala, mogo je ostati. Ade, boda, kakva sarma, kakvi bakrači. Da ne vidiš da sam stojila da da za školu i kino. Čovjek je ovo starcima ispali dobrotvor iz nekaja. Pa neka, dobro je to, opet će biti kino. Kod nas nećemo morati kod tebe gledati filmove, od tvojeg čače se podekiti sakrivati. Ali znaš šta mi pada na pamet? Mogli bi se mi okrenuti onog našeg starog biznisa. Nešto kakvog starog biznisa? Pa ti ćeš pravit kokce, a ja ću ih prodavat. Ma pametno, moje kako Ajmo vaka ti, ajmo. Pera, bom. se vidimo se. Hvala, Pere. Ajmo, kokice moje, da čekam da vidim. Isuse Bože, koja budala od mog ćaće. Moj ćaća, šta ti vi, u šta mene uvali? A daj, Mice, ne pričaj gluposti. Tate su nam baš pace ispali. Pravi dobrotvori. Trebamo mi biti ponosni na njih. Ponosna da bude, ne? Isuse, kad zaočuju se moje prijateljice. Ali, oni dan kad sam ti ja to smačeno zapisivala, sam ti ja baš mislila da će oni tako brzo to uplatiti. To 100.000 maraka, znaš li šta je to? Znam. Zato ti je to meni sve nešto sumnjivo. Pa daj, a obećaj me novog okaša kupiti. Ja ne znam kako me ovo tako, ali mene ovo ništa na dobro ne vidiš. Je? Okaš, na? Ajde. Dobra, i ova tvoja 123-ca. Nije da nije baš tako brza, ali je dobna. Prostrana. Ajde, stavljaš ti ove film. Ostao sam bez ništa. Moj stari, šta to bunca? Šta ti je ovo? Bona, pa da ne vidiš ti šta se s menom događa? Obrte, ja vidim da ti svi plješću, da ti se dive, da si učinio dobro djelo kojem se
Ali Bona, kako ne kontaš? A to je neka greška. A dobro, moj Stipan, možda je bila malo preuranjena odluka, a brte nisi ni meni ništa kaziva. Ali znaj, moj Stipane, da stojim uz tebe i da te podržavam. Hvala, koji su, ali kako ne kontaš? A nismo mi htjeli te pare da za školu, Bona. A ti li ne ti li dao ste? Ipak je kasno išta vraćate. Ma znaš kako kažu, moj Stipane, možda i bolje da je tako. Manje para, manje briga. A je, a ne znam, moja Mare. A i ti kad to tako kažeš, a znaš, a i te pare nisu baš bile čisto nešto zarađene. A ispade, odakle i uze, tu deš i vraćaš. Ma znaš šta, ma isto oko da mi je nešto kamen pasast. Ma možda i bolje bez ti para, a neko od onog da se budi nobnođu svoju strahujuć. Ma znaš šta, ma neću više, tamo bil bjedan, neću. A brte Stipane, nismo ni mi bjeda. Imamo tvoj Bona, povrćom, sina dobro uči, moramo ga školat, more u Zagrebu. A i vi imate brte tu građevinsku firmu. Još sad dupli taj posao oko obnove škole. To će vas pravo progurat. Otvori sva vrata za budući. Ne treba ti moj Stipane traž krva priko pogače. Grijota je Boga se stinam bacat. A je, moja Mare, a šta bi ja bez tebe? Ti me valjda lipac. A ne znam, aj si ti idi dajčače pokojni. A zašto su oni, bratiki? Zašto? Pa nisu za ovakvu državu, za ovake ljude. Ma šta, ne prodamo, ma sami sebe opljačkamo, ma sami sebe krivi, niko drugi. A to što nam je djed govorio, na samrti, zadnje riječi njegove su bile. Znaš koje? Kažem mi. Ma moraš izgubiti pare. Ma moraš i kuću i njivu, ma moraš i prijatelja. Ali samo nemoj nikad... Sidi čaladu betonu! Možda, evo, uzela si mi riječ, baš A dobro, znam se ja malo. Izgubit ponos, poštenje. Ma jok, sitno ladu betonu, to je najvažnije. Aj, Mare, aj izvini što se ja neka zna na te izderat. A znaš ti da ja tebe volim, a to ja, drago Stjepan. A znam, moj Stjepan,
Bil ti to znao otvirat? Oj, pošteni bude mi, znaš ti. Znam, ajde probaj, ajde. Ajde. Mene se čini da to nije ta, u tebe je nešto prinijelo. Nije to. A vidi, svašta ti je ostalo. Probaj. Ajde, ja ću ti malu to, ajde ti. Ajde, probaj ti, ajde, počne. Ajde, nemaj. To, je. Preko polja kroz sjećanje ide kršan čovjek, tvrde brade side. Pamtim pogled, tu toplinu oka i svaka riječ je bila mu duboka. Čvrst je vida bio kao stijena, hrabra srca i kameni gena. Sva je mudrost utkana u njemu, njegove su priče učile me svemu. Poštenim putem ići, bit će teško, znaj, al samo ćeš tako stići gdje je vječni sjaj.
Svjetska organizacija insistira na provođenju Daytonskog sporazuma. Ljudski potencijali Bosne i Hercegovine moraju se okrenuti Sarajevu. Gospodine Roj, što mislite vi o homoseksualci? Da mu odpao svakome onome tko se može napaliti na muškarca i sve ostalo da postane samo kontrola. Ono malo kožice da može pustiti vodu. Gleda na me planina Svilaja sa očima njegovoga sjaja. Crpio je snagu tamo gore. To je to, tatara, gledaj kako gledaj vam sliku. Jesatova. Evo ja ću vodu. Ajde, jedno napravi da vidimo kako se glumci spremaju. Nisi od vode kolike godine preživio. Daj, živjeli. Zdravlju. Ajde, svi svinčino nazdravi. Filipe, pozdravi znak Seđa. Zadnje ga idea malo. Crno ovdje. Nema me 5 minuta. Zora mi je na prvom mjestu. Moja supruga Sanja meni to napravi. Da, ona meni to napravi. Volim se lijepo srediti. Jentira mi je isto važno. Frizura mi je na prvom. Svaka čast.